Ito tikag tatakifay sa lisin. Galman to ulay nawa. Gara mi blaan ka ng latiman ka kandon. Taga kulanda blame da di kan fitin. Ganun talaga. Tugang bati galman iswa libon. Ku magdamam na yes story na lisin. Amda isatu lagi gambat ka ni pastora ni. Ay ini balan ni bunduran ka na ma'am. Namanak dilaman pala afred talo mga balkakalyak doon sa sunggod. Laman pala mga balkakalyak for dito di ba nunya ni mon galas mulu ya eli ka na ma'am. Gal mimfla ka fili ka na ma'am. Gala gal mga balgulay. Toon kando fitin gini kakro. Nah, nun satu panahon amda Pastor Marione tintera amda. Yadon titeram lagalaan ang baldo. Kutubad bong fulong magyak ko galam tulon. Du am ngabal gini dan kalabaw dan kakalyak. Du farablen gini di pamilya ilibon. Doon gini Fred talo to. Ye Fred talo di belanggan matu. Ta amlibut mahin na tana. Raman tasikov. Tasasitong. Kanto sikov tasasitong raman tanon nebon dan kalabaw dan kurak dan faiz. Dan buo, dan kakalyakan tu filak paralon blede gini di pamilya. Dia mereka tokol di pamilya. Tabaga nas nalag mana na kumusta mana ni iya antaw dini. Nah, na iya mani pamilyan sofaran lamaya kun. Sofaran fon furul. Dia mantam, da pastor. Tas malak fandam. Dia tiduanan ka. Dada amana tu gasil gatu. Dilibuna tu. Namanya manan kurun sa gukulang gura ediga bagtisan tulan sin bagtisan view na bagtisan tulan ani mani faiz ulay nawa gura ediga gumitem sin nagugmaram na bongin nawa taga sin ya tao tintatag pais iya tao tintatag ifaiz nun gumulay nawam gambat ke satu muyab kuto tigrut kando milibun banlay iPhone. Tama. Nang lo ditukar dila memang man I love you mahal kita. Melongkeng aja. Kanun bagay blender di kanun mabtas para lada mat nagak dun tau ke tigrut. Tama. Ya gum tetap faiz. Dan malah basta-basta ifaiz ani. Nangaling aku dari gamo samdafi kamu falal kun. Lingat faiz. Komposer sa faiz.